Pyoge Nyintin Sangyulirim Gunzushui, Tarin Pyogalu Nidon Gatashipju Pindachuji Be Tseba Nishunita, Chilu Nidon Chupshilo Dawatang Be Tse Nishsasum, Sapurbu Chiruchuzu Tukbe Sangyule Tse Nyintin Shuyen Atinzichimi. Taringi Sangyu Zone Kani, Europe Chososu, Tata Gyana Shung Zio du Yube, Tundu Wanchen Lagi Sudun Nawe Pyo Nangi Pyumi Gange Ta, Nguyendu Tsunbe Jigje, Sever Ngujung Lonye Shik Sibushiwe Korta. Pyumi Jigzu Chidi Gano Choki, Brisbane to Pyogi Tudun na Nyamshu Nangken Sor Sungshe Nawe Kor. Pyumi Sor Pyo Nangkui Sane Kal Jugyo Rawa Megor, Kembukatse Lagi Sindishi Tiyube Kor. Tishin Chepsi Tsunsur Tana Jimi Sambulagi Pyumi Jigzugi Sishu Leje Yon Sungshe Nawe Korta. Pyumi Jigzugi Chilu Nidon Chupshi Chonga Le Lokor Ngunzi Cherbula, Kashagi Tame Kaju Gyamye Nantube Korche Yin, Nitsuge Basham Sirona. Europe Chososu Tata Gyana Shungi Tsiongo du Yebe Pyumi Tundu Wanchen Gi Jigje Shebe Lonye De Sigbi Shudu. Pyoenangi Pyumi Kadu Da Nguyendu Sedun Shebe Ngujungi Lonye De Nyelam Chize Nisajik Resa Mingmani Europe Yudu Belgium Gi Gesa Brussels Na Denshi Chebe Europe Choso Na Den Yobre. Lirim De Kuji Nankin Europe Choso Nangi Litune Kiegab Gi Choso Tumi Kushab Leonard Stonsky La Imbre Do. Kapter Europe Choso Gi Tumi Nambata Choso Tumi Nambe Charo Pyumi Jigzu Gi Brussels Kusab Tunjo Da Geji Pyodun Legui Kanki Kusab Deshin Belgium Pyuri Tsobe Tsomita Shungje Mimbe Kusab Che Pepshuna Yabare. Lirim Kuji Nanki Choso Tumi Kushab Stonsky Laki Kapter Unje Sungshe Na Lirim Tedar Kuji Nangobe Migyu Sovni Kong Rani Ta Chaje Choso Tumi Nambe Pyola Rawan Topje Ta Pyumi Kange Segyur Mutu Gyabgyo Chegyu Chosem Tembu Yogor Tingu Shuje Ta Lakbardu Europe Chitune Pyonangi Zada Nedanka Kendo Yonche Du Yin Je Sungshin Europe Chitune Tsongje Jigbyo Tokyo De Canada Nyamje Gi Europe Chitune Rani Gi Shize Rawan Ta Manzo Changden Je La Zime Dong Mirongwe Bugyu Shuna Do. Keji Pyodun Legui Kangi Nyedun Ba Jam Kate Saunders Lagi Tundu Wanchen La Ne Pyonangi Pyumi Nguyendu Dan Kange Ka Chir Dunche Nyenkar Zemsu Meba Parle Che Yogo Ta. Pyumi Chepsi Tsunsur Genze Toga Lagi Rani Gyana Shungi Tsun Odu Milu Chungyi Nyangwe Lugyu Ngode Na Ta. Tishin Belgium Na Nedu Pyuri Diru Kuni Yembe Kesan Chura Lagi Diru Zada Nedanka Kase Ngode Che Na Yobre Do. Pyumi Jigzu Gi Chidi Kanun Digi Choya Cho Australia Shungde Chobyo Na Shimbare Chongke Brisbane Na Tada Nimangai Ring Pyogi Tudun Shi Na Shimbata Dun Tarin Galyo Cho Gi Kuider Nedu Pyuri Ta Pyodun Gyabgyo Watso Tishin Tudun La Pepkin Sane Mimanso Namju Denbe Pyume Shebi Chushi To Sungshe Ta Tiwa Tilenje Na Yodo. Kapder Kennedy Lonye Sudun Pa Jamgu N. Henderson Lagi Sobe Lonye A Song for Tibet She Pyodun The Tebe Lonye Shi Gyan Sigbi Shuyodo. Kanun Digi Choyan Cho Gi Chize Chuguni Australia ABC Nyintin Sargang Ki Pyodun The Tebe Nedun Kagite Chanji La Tanglen Zewata. Chize Nishuni Chongker Sydney Na Australia Tibet Council Shebe Australia Pyodun Gyabgyo Sobe Kudi Wo Australia Ta Shin Nupcho Gekapso Pyodan Gyana Nige Chogya Gushi Chidarchi Tumin Go Jushi To Sungshe Na Yobre. Kapter Australia Chozo Kome Somi Jamgu Lirian Cho Da Geji Timlu Kebe Lenzo Kisoshin Kushab John Doe Cho Australia Geji Pyodun Legui Kangi Sozo Ta Tishi Sydney Zola Lobde Gegen Chimokachi Che Pebibre. Tene Chize Nisaji Da Nisani Nini Sosor Australia Longting Ka Ni Gi Chandin Chubare Do. Chize Nisaji Ni Galyo Cho Gi Chongker Sydney Na Australia Tibet Council Shebe Pyodun Gyabgyo Sobe Kudi Na Tunzom Shigi Kap Gyana Shungwo Pyonangi Nedan Chidan Lakbardu Gyana Shungi Siji Wo Geri Mimbor Poshu Chiru Tangwiki Pyumi So Cheshinbe Benjor Surbu Gi Kange Ta Drobo Zembyo Cheba Chode Rawan Meba Kuryu Turshik Tangshimba So Kange Mangdashi La Tene Pyumi So Rang Lu Merse Tangwa Sebu Chayo Gor Ngojo Na Yoba Mase Zenju Pyumi Chizo Na Manzu Perim Gor Ta Pyumi Jigzu Ngwene Tseme Shiwe Lamne Pyogi Nedun Setab Yakshu Ume Lam Yimbo Ngunzin Chegi Yogor So Sungshe Na Yobre. Economic marginalization with the influx of large number of Chinese migrant workers in Tibetan areas, we are witnessing an increasing number of Tibetan youth who do not find employment. Religious freedom, where most of the Tibetan monasteries are run by management committees formed by the Communist Party, and where monks and nuns have to take part in political re-education session, where they must pledge allegiance to the party and denounce their spiritual leader, His Holiness the Dalai Lama. And then lastly, there's environmental destruction.
For those of you who follow environmental issues, you may be aware that the Tibetan Plateau is a very fragile ecosystem. It's commonly referred to as the third pole because after the South and North Pole, that's where we find the largest mass of glaciers. It's a fragile ecosystem where we find the headwaters of 10 of Asia's major rivers with downstream population numbering almost half of the world's population. When we were forced into exile, His Holiness the Dalai Lama saw an opportunity to start implementing his vision of modernization of Tibetan society, including its governance structure. And so as soon as we were in exile in the 1960s, he established the Assembly of Tibetan People's Assembly, which is the equivalent of what we know today as the Tibetan Parliament in exile. Ever since then, every 10 years or so, he's introduced an additional step to help us move gradually towards his vision of a democratic Tibetan society. In the year 2000, he encouraged us to directly elect Kalun Thipa, which was the head of the executive branch, which is now known as Sikyong now. And then, a few years after that, he announced that he was partially retiring. And then in 2011, he surprised everyone, including the Tibetan people, by saying he was devolving all his political authority to the Tibetan leadership, the elected leadership. This is a historical turning point. It's not about His Holiness the Dalai Lama retiring. It's about His Holiness the 14th Dalai Lama ending the political role of the institution of the Dalai Lama so that Tibetans learned to govern themselves in a democratic manner, so that we have a sustainable governing structure, so that we do not depend on one individual. The middle way approach is seeking a mutually beneficial solution to the situation inside Tibet by stating that we are willing to remain a part of the People's Republic of China, provided we are given genuine autonomy and that all Tibetan regions be allowed to be administered as one entity. Tishin Kalun Cho, Melbourne dan Canberra so Chongker Shen Khaji to Puri dan Geri so Jete Nangutan, Australia Pudun Gabgo Sokbata Shungde Mimbe Sobakas so Kutsap dan Jete Gi Pudun Legu Nushu Chirutongku Tablam Gor Gadu Nanguredo. Pimiso Pur Nangugi Sane Kal Rawanga Drugyo Chagur Gana Shungi Tamda Shuk Cheshin Yoba Pur Nangi Nanchin Chabagombe Kimbukazala Sindi na Koyebe Nitsushi Tendo. Pyeonangi Sazi Kansar Gyana Shungi Shibsher Sazi Zune, Pymisor Pandu Tsurong Chebar Shibsher Dan Dogdiso Tamda Chimbu Yobatan, Pymisor Jugyo Chegab Gyana Shungi Zube Gago Kagne, Yotabsu Riku Lungku Mangbu Jogobaso, Gangi Mangbu Chegi Yoba Kembe Sindi Na Koyobaredo. Sindi Te Na Kembu Kong Rani Ledun Shigiche, Sani Shen La Drower, Tarda Majung Wate, Chamdu Saku Shigdu Treju de Chimbe Netsu Dabar da Je Shibsha Koyobatan, Chamdu Rivuche Shibsher Sazi Tangbu Sebe, Time Lungme Ki Kangute, Tume Ki Mangso La Gangi Mangbu Sugi Yobe Netsu Yang Koyobaredo. Tadung Kembu Karzalagi DW Netsu Ka Jeyu Kuti Tang Yana Rimba Kongme Kuti, Zamni Mimangsu, Shedo Ki Pyonjong Ki Dudu Netsu Te, Tonang Che Zamnang De, Gyuwa Joveche Rebe Sindi Di Koyba Yin She Tina Yodo. Tarin Chido Kangi Nyati Sogana, Pyogi Chepsi Zunsu Chajin Tana Jimi Sambulagi, Pymijik Zugi Sishu Leje Yongla, Rani Ki Kutsi Lugyu Da Jebe Songshe Na Yobre. Tigirsa, and Tibinanga, Chajan Keshayama, Drinzan, Kiran, Chajan Mavetonanga, Tibin, Takana Yunguins, just those touches and Korang, Tatanda, Luju, the Nare, Messi Luju Nale. Yigiti Kanga Jesha Consumania Tandukan, Tuga Yigit, Chiel Tandukan, Chitraj to
dawa drudun dai chogru sarji ndete la gejor o to so koran zo je chalan che danso o ne su dinde jun ne to so jinga kanga chama kande to chiyu garasna roa me to dan to 두고 전부나 하나도 시중 그저에 수수비 로데 만도 수수비 망초다 일단 수수를 뒤져 가서 자서 서버서 수빈 자서 서버서 어디서 참면 겨전 넘버를 때는 맞니야 탑에 다제는 다시 이제 하나도 참만 제주 좀 이제 가보시다 좀 나도면 대신 시중 저베든 가샤기 있네 하나도 때 랭게 진짜 두다 디토알지 드렌데지 시기나 노란도 디투나 저거 연구했는데 선수 두지 시주제 드려 쉬한데 저는 두다 저는 마음대로 된다로 담도 두시는 딩게지 아니 저는 나를 강해 주면서 본다 단단한서 말을 메시로 주지 대비지 티셔 디나다 시시 타워로 가르스는 현다 해야 되는데 노력에 시간 주부지 뭐 년도는 시즌 드림에 가르스는 알아 시제 요 말이라 로드게서서 다 로드지 자탄레서 텐디 용금도 진짜서 가르쳐서 저 딜링스스 로산트모스에 뒤에 시경초기 산이 벽이 첩시 준수 자진 공기 미치 르규골 탭탭시 운제난 기업래 ताना जिंगमी सांबुलानी चिलचिकदों गुबगे निश्चरू लोर केशी लोंग सुमजु सुबदुरी पेमिरी की देंदुन थाबसु छेबे केंकी क्याना शुंग च्यों ओ तुने थाबर च्योंखाना ग्युरिंशु च्युन्यों के पेगी छपसी च्योबशी इम्ब्रे कोंथोमा चिकदों गुबगे ठुजु रेपशी लोर लासे शिरिम लोबदशिदु गेगेंगी चाले नाशिबे कब पेटु सोर पेगी केई ता रिशु लुगु चेगे कोर लुपची छेबर क्याना शुंग जिंसुं की लोंग सुमगी रे न्येसु ग्युरगोय दु तावा तेजे चिकदों गुबगे ठुजु रेपशी ता चिकदों गुबगे तुंजु 대신 직동국의 계주 계숨로서서 캐나슝기 진송체여부터 클래스니티 상입다 접치정가속나 전주다 예수 규르고기 가도 망보 냥용게시 임브레 타르치루 니도니 로르게지 뉴슈다 정카나 나르주에게 수시네다 교규 솔테네 순주마다 탐메 규르브레 따나 지무삼라 대페바다 공기로규다다 람데 나와데 참에 툴냐로나 시제 쉐이 마지 참에다 따나지미 삼라 고네 켄구요레 나다부 임베네야 딜리사네 슈누체 데네 위귤레 체베 갑네 콩콘시다 퇴뇽 아니 피지 페나라 첩시 츠바난 피지 유링슈 슝게 임바당 안페 템부 첩시 둔달 굴레 교행에 임바디 참에 켄고레 지동구지 두주 랭안네 제제다 로십주 제직스링라 아니 지바다 자드라치도 굴레 교행시에 아니 정가나 슈샤바 인데갑라 아니 가샤 다 비미 딕주 지용 찹슈데 단다 바르도 베집에 짜된 둔달라 찰레나와 다나시 굴레 꿰ඹ디 아니 게르방체 지드 짜되 개침부 임베 토네 수술료 당체 굴레 꿰ඹ데라 닝타브네 투지체다 나구제 쉐이 아니 그 로규나 림베네야 따나 지금 상불라 베나 자든 중에 망부유브나네 오네라 믹비타스 찍다 먼저 단단 임베네 미럽 사브 임베네야 젠졸리네르 펠레 임베네야 오네라 따나 지금 상불라 꿀레 껴버나 신시제 자든 된달라 르땅샤브디 창메 일샤과 찍다 데네 랍지 랭고야 믹세 공기 공주 송우디 라렌타과 캐심스타레 섬도 안 당이 공수문한 신이래
조디 지셈 거에 토 학섬 과이디 개심 스타리스 게르레치 개심부 찌과이디 아니 단데 두즈디라 믹세 친하니가 류비 쉬게 촐레임베이네야 디투라 냐과야다 안다랑 시샤베 토네 베베 집에다 자든 둔다라 샵주슈야 개침부 레스체체 소원하신 디인지민지 투라 냐로나 시슈야이 아니 달레 가샤 토네 아니 다른데 페토바다 아니 로주다다 칼로나와달라 께르도 가수슈야이 아니야 마옹발라야 께르도 제유베기 레버슈요 투체나 Kasan Pimitik Zogi Chilu Nidon Chupshi Jongale Lokor Ngunzi Cherbu La Bandi Sigyon Chogi Tukshib Ta Kasha Ne Thame Kachwe Gyamye Nangchubyo Bare Bandi Sigyon Cho Ushu To Kasha Tsogan Du Nyelam Chize Churu Ne Tunda Chig Ring Pimitik Zogi Lekhon Rereshi Lokor Ngunzi Cherbu La Kasha Ne Kachwe Nangyu Lerim Kone Kasan Yin Thamar Churi Lekhongi Ngunzi Togdi Khala Seshe Ta Gyabjon Jeje Shugu Chedu Bandi Churi Galme Bema Chonjo Chogi U Churi Tungji Ta Deyo Leje So Pepshu Nayobata Teje Benjo Legongi Lokor Ngunzi Charbito Seshe Shuchetu Benjo Tungjita Deyo Genzi Zibaso Pepebre Chize Judu Lerim Nin Tangbor Chiri Legon Ta Rimbe Nasi Legon Shiri Legon Kadong Yigza Uyu Legan Ta Leje Temgu Lenga Chuden Legon Deson Legon Chimshib Khan Tsojong Legon Zishib Legan Tene Tamar Kasa Churi Legon Ta Benjo Legon Je Nayabre Pimitik Zugi Ngunzi Picho ki Lamduen Konduen Pimitik Zugi Lekong Khadan Kyabgon Shamo Lekong Lobta Da Menkan Sogi Lodar Zilu Susu Gyundren Da Mikse Surgo Yongbab Chegi Tsoba Cherzi Lokor Ngunzi Da Parge Kaju Kagyur Chegi Gyune Kaju Shugu Gyubre Pimitik Zugi Lokor Ngunzi Cherbu La Bandi Sigyon Chogi Tukshib Da Kashagi Thame Kaju Gyamye Che Nangchub Sam Chokdom Lokor Ngunzi Te Sozo Tebe Kosha Nawe Pemima Chidu Lenzo Ki Ngunzi Tsoba Sojong La Bugo Bata Dene Chinda Sumbe Chozo Na Lokor Ngunzi Cherbu To Dolen Da Che Kaju Nangso Yobre Samdine Taringi Sangyu Ka Shusiwayi Peduen Da Tebe Shibjeni Tsuyu Ka Shamgwe Shungte Tane Thoni Sikyo Yobe Teduen Kongja Narona Shamla Dharam Sale Namshingon Da Sirona Sanyi Chiru Chuzu Chobe Sangyu Lezen Na Gyatu Che Yon Tuji Che